Ukertong nakaseng kun hinyo National Awaken Movement uba Esran Marwan menta ka pratarik risau arja arfoi ulayo bani thapkateng hiladi hak Office Deputy Commissioner East Kasil District nakabenta bani kun yakani ka election sitting samai na Maringkening constituency kabalong hak live voting menta upanai arja arfoi hak jingwan thapkateng na rikat do President Barangba khanam uba Edelbert Nongrum ubade UMLA kanot Shillong lembat kinong kitkam kinong Christian ka party Kawai ka Thong kalong ba mo masuk ke mau ya perlok lajong belah flat no ba debet bejuli sekolah tik kiai kiba mau ula bu ula pengkre wah hiban pendapat penhun ni perlok lajong ndai tu perlok ndai ula dei bahyeng jong ni hiru te kawai ka badan kam ka Thong ka bau shop ba kum ka khnam hi ka khnam ka dan ni ka nongrem ka paskem kebeningkong kedai kata hi ba kat ni kejing sasat ha kani ka jela kejongi menta hak bade ba dingkong kedai ka kam kejam hi ka kam kejam kedai ba ka ba sasat tam menta ka ba kibriu ki mat hak ni kejing em khantam hau neu badan neu klam jingpang de menta kani ka employment ka bakta ba yangi menta kalong ba nakadaw beningkong ke konstituensi kedai keba bun unung rap adu 80 to 90% kiba im hapok konstituensi jong khalai maru keneng kibun kiba im na kebarap bat ngai iru baka kta kani kebala kasngi angte po konstituensi kedai nakadaw ba kani ke rap keriang angte asyak kta jubor ba kani klam hak pamenta tigibun ki gimat ki bangla keren bat ke bakong santam ke bakta bah menta kadai ketu ke dawai sbo ke balak hang da sarkar kongres haus nam arjar kasau tiga tu ke balak ta bah ya kipat ba nongrap ha ketiga tanjungi bat da kumno nginele bani kun persya menta da kumno ban pelaj no tangi ke license jong kenika ban yo no ban thiet igini ki dawai sbo namar menta kejing duna jeng dawai sbo adu kata habak nong rap ki mat kejing dawai sbo busang dortang ke DP ke praspa ke kendai spa mentah thiet adu arhajar bro seberni tikani ke di ke wei ka lenti ke ba upa jong ka maur keneng konsensi utrang namar ba ke wei ka de ke ba kata ka employment ke bakta namar ba hadu mentah umdan ke lat ke banyarap nakaliang sarkar hak bade kinong rap namar ba kinong rap haduk menta ki kaang kayo mdan kabati kena usembai mdan bati kena kasbo rusya khang te syai kan kinong rap apli kenya mo kin let ban kamai khamtam kejing sakta bat niuk yang jingpang kebaar pat hak bade bat ba kebangan let ban pensyai supat ba kalai berta ba ngin let ban pensyai ban ai ru kata ka jingkermen ni kepat ba bakum ka khnam ngiwan ban pensyai kepat ba halo kanong rem jongka ka bade kata ka Thong bangila jubu no kapor sekapor ka beningkong ka de ka health bar ka de education lani ka pulia puthi balai ka de kata ka yo ka kot mo haban kentiu ya ka sengkam sengjam ka basau pat ha ka bade bat kumnu ban pet ya kita ki mo ki an ki kanun habade bat ki emlang salang khanang bakini ki jingsa te lakam jungi menta mo ka jingsa nyon ndai jingsa te lakam ka jingsa nyon jungi dar personal ka jingsa nyon jungi breu po bordar area kasi ini kita berfat ki badai pardo personam jungi kisah kata kani berfat kan lajno bat ka bak hadu kalong ba ka khnam kan kwa ban long kanuksa nak menta ka pateng ka bansawan kata ka di bukong santam nak menta ki niki lenti bakum ka partingnya cepat dia tu yang ni nak kada wa pijit ya kaseng kenam balik pijit pat dekoi seperti em ka we mo hak baning kong amde bong ba jit ki rada jit long no umbangi ngi kedo henrei long hoi kibun parlok mo ki badan ki pat parti rengi pat kumkikan didit ki balaju tre ki melang salang ndai tang menta ngelak tre ki melang salang madu sne marjar ar te menta next year le lak jan kot ka arhus nam bang tre ki melang salang dia bangi ong ba bangi pej kita ki parti ngi analyze lot mo ya jinglong jingman jongka namar belai baningkong kumun chuong no
kata ke parti ke ba nganga kwa benlet hatu kei kanong rem jongka ke balale na kumta ke mlang salang kei ke ba upai ba ukren kei ke jing no senyang jong kata ke parti ke mlang salang bat kei ke jing mento jong pai ba bala yo da jing don jong kata ke parti ti kita ki analyze ke balong ba ngasiam ba hadu mentahi ki pai ba ki keren baka khnam hot kade ke parti mo parti jong kitarairi jongi tang ba kei kanong rem bakayang kalong baik lor ke jing sisa namar ba haduk mentahi kei ke ba ma ba ingi ke mentah kini ke jai brio jengi kalong ba ke jing sisa mentah ban keren ni ke jing sisa la ima ke jing sisa imat ban keren mentah la long pop kata di kadau ba jong jai benrio mentah ngisong sir ngisong ti ngisong sir ngiting wala dang ngisong ngajak kala jong ru trei kamru mendai dak ba trei hop mendai pada ke ba im hop mendai dak ba ya lai lui haja kala jong perhat pi ke jing sir haduk kata-kata mentah ke kenti tengam tip haduk anu pai ba usngo usngap ya kani ke jing long jing man jong kani ke pertai ha kani kenti ke ba mentah dan bok di baret ini kumu presiden jong ke kenam ban pensyai ke assembly ban ya nia ban ya tai nia halor ke jing jong ke jai benrio ha ke ba ke jai benrio kumenta kenti kamat Henry ban keren ni ke jing sisa PE assembly ki wo dong ki wo nia kim pediam kila pek malak kembang no ni ngemtip hitip ni ngemtip ya kata tambah sisin bakaran halor ke jing sisa dai ki men ya keren dai ki pen snok ti nomor baru khat ki kan ki MLA ki badan mentah kan ni ka hakni ke jelabar khat ladak ki perkhat nak mentah ka melang salang ki dai ki mendatai ni ala dawan ra ya ke subjek ke ba kata ka ban kentiu ya ki melang salang om ken men ya wo dong om ken men wo nia nomor hak bakut hi menu peniang ya ki upat ba bad upat ba udon hok ban keli upat ba udon hok ban keren ya ki na ka mentah ban kentiu ki melang salang tika jing susi kalong ba barit bapli marway kataru yang scam lor kanong rem ba in ai ya upat ba ya ka jing don kam mendai ya ka jing kuat kan mau bhai kata di kanong rem ka ba khnam ka ya namar balai haduk mentah kiwi kila ban ai upat ba kat kung ka jing kuat kat kuat pai ba ai lot henry ka jing don kam upat ba pan haduk mentah mla pentrek kam ti kita di kanong rem bas scam ki ba mentah ngai i ba kani ka khnam kalong kayang sisa nang tau upat ba hoj bun ki mau jentot namar balai tang marwe henry sajong ba ka khnam hi kamju benmi ya kinong buat ka khnam ka penmi ikinong elam Dia hadu mentang itu bakal jadi kun kalau buat NPP berkongres sama rakyat. Nak lihat juga kipat jalan pensai kadai kipat pinle gumno. Kipat pensai ba. Peceni kata ka jing ya keren upat ba. Ni kinong ilaka ni de ngim de kinong bisa. Pi long kum player mata football kan. Manu batte bautu player Triem henry simple ami hamadan ka Thong ka debi ka gol. Ngingim tip upat ba ukuran yu le yu. Ai pat ba bisar balai ngingin bisar ngam dan poron bisar ngakat ni senam ngal atre ya ki melang salang ngadi uri wele apa madan balai banyo tap ya ke gol ndai benong banile kai ban tap gol ndai ban penyo yu pat ba ya kata jing angno jong pat ba ngam dan por ban pe kata jing bisar jong QAR kila ban keren ka tuk ni ndai ka tangan pen sngap dan jing mut yu ngape ya ladi ka nu nga ka jing don jong nga ka penyo nong ya ki melang salang Election si penangkam yang bisa. Dia buat kamera. Dia kipat pinle gumno. namar balai kan ni fi kata ko we kadai ka ke ba ni sutu bakla ba nandu men suaru abang alek benelap election bun ong ta order lek tahap ra kata berni bisa dai lek nang tahap ra kata trok bisa henry kadai katakan apa pilet da kanong rim syok pat ba apa pilet da kanong rim syok pat ba upediang tika syong katakan pilet da ka da kanong rim jong pika scam pat ba li upediang dai henry hadu menta bun ki brio kilet klem nong rim kilet baik menta ke menyalap ke election ki pengkelab ikan kowe ka area of business kamde ke area ka ba ka area ka ba kentang ka ba ke jaka ka ba kentang ka ba mo ka ban kentiu ki emlang salah Bosron kena tuan saya nak jeli saya kata kepada bentar saya kabar kausan. Kemudian perlu dia habai dia kena ke komisi saya kabar dalam bentar. Maka dulu nak kau lalu
Maksud level tu. Saya kau kita kau fikir kibat em sekali ka good governance seperti orang kecil. Em hoit pi ka we di kata te good governance is very important at all aspect. Nai ong ya kata sensyar kadar nadu narumpai. Nadu dan narumpai ka governance ka dibendan ka babiang ka baba. But ka governance ka babiang ba baong ba na si ong ba ita kentien ba a right policy is the answer to all the question. Pi tiga governance ru lada it is a good governance so it should be the answer to all the aspect. Kamde ke menta pisnai ki an pisnai ki menta bun stang gijing keli. Kajuba himla banai. Tehenrai menta kani good governance ka bangadon ke yakathong. Kade kata it's a very simple word. A right policy it should be the answer to all the question. Jadi way yang kita ngilam bahawa juga syani bahawa lihat bahawa sesuatu bahawa lang cukup ini yang dia ini bahawa sesuatu. Jadi kita kikai kita jadi bergerak kalau baca banyak. Oh, kejing don jonga ba diba deng cela kalau long kejing kurku ke bakrau. Henry long dan kong hi ke politics ngapa datip ha. Henry iju hikai yang anak kepor. Gawe kalong ba ke politics mo kamde ke kam ke ba mo ke ba Nongialehkai kaban suya mo suyele kam kai ri ke kam bekentang te kejing hikai ke bangayo i kalong ba kata ba fitrei ke de ba hide ban long ubure ubatip ubanang ba ubanut kita lai teli kita ki kentin ki ba kilong ke blessing yang hadu kat menta namar balai sisin batip pihak nang maniat ikut kislah bat pidi benut dan pensyai kemat baik. Nada fider hadu kata ya real leader. Dia kata kejing hikai badang selau hikai yang barabor fikiran kemat baik buju tok buju syukur. Ketin tok good. Namar balai sisin pitok ban kubar ap itu ketin tok kadon kam sispak ketin tok pat ban penjah itu ketin tok. Hari dah pihak dia kelenti kepada halor kejing sisa rengkat kejing don likot kislah kat penskemi pak ba won ong hoot ngikran ni kejing sisa bat pemdan kami ruban kan mau nuru atau kelayak dan hasil terjing itu jing sisa kamdon ni ko pata nilai nya du ko ba sedang hadu du singi ko bangi diklar candidate Pak Esron Marwin tinggal ya kumung di banyak nomor pengasutu dia kumu presiden Joko Khnam adin bagi ICI kala itu pada du kapor ke bawah hilik ni KMDC ru kabladep waradin badon kejing syak pentut apan kala independen ru lai beji ke di scrutiny hadin sikan ta pot ngawan ban challenge ngiyok biang ya ban convert mai ki syaki Khnam tenrei kedau kawan part sakawi ke yeng tu interim order jong iba pendap saibon hadin melek ban ujur rilong hadin jong tu ke MP election bilik i ngawo bilik iba boni ba THS boni tadi kadang aku selong ba bani di postat ba sampang tim ko bani pen lut di kapor bani ya le para mengin dongkam menyelek buat kai ga bangi mi selendet di lor tanor mi kham challenge tika yang sipor tu interim order teman ta kala clear baro dunia hero bani ta kadang laiwan ta si ban scam kertong ban wan ban file nomor sana kerteng sok khalam Sebenarnya mata pidan harga sorkar NPP ru kepenyan kertong ke UDP par ke kersan ya ka NPP pihak yakun ke pensai pajba ke ipat kejing pensai jong pi nomor pidan sorkar pihak kun pat pensai ya sorkar kan nyata pi da ka basai ka Khnam mde tangau ba dal bot nomor no angis kem kadang mi kiwe du pajba unibet kham tam ni ka maru greng constituency habade ni by election kumaila kulari candidate ba in budin ya ke by Pak David Namrum ila pralenti nomor sistem ti nomor ahi ban community sibo nomor sab nai tili sistem semala ban lei tidak sistem ti kalong ki ba ipor balingkot ba politician yang scam ba Esron in le la ka jong kamram in ai ki jikshania khna ba kini ban bishar ba ini sistem khna ki la ban ai pat karai ya ka arjar ar fulai ki jikli jong pi kalong ba yo mangale persya sarkar tenrei ngako ban bu ke jingkeli kham tam ki ba jong ka constituency maurin keneng makin ai kini kijing job iba Esron ni kenti diwan ban terwa inwan banyalap sakeleng jong constituency jong ka maurin keneng kin mau ngon banyalap da nongrim ngimdon pisah nilai ngangit scam nilai i bakiwi banyalap da ka pisah ka bang i sau punai teli kisnem ngimdon ke ke juyo anong ni i hak sansyar khadaru la sansyar manu bala penyu state manu ti kawai ka bang ko ban keren basai ka Khnam kami yang menjelek persya
ya kita ki para kertong bon ban terwa syakan unu collection rengi yang persya ya kita kajing ban jong kajing ke kerdu kam kerdu jam kun sama kaduk kepala ban ya kawai boy kolong yang long sem kaba economically kala kata pelat ya kejela kaba ko pen mau di way kentin nong way kabong ba the poverty is not that we cannot provide the needs of the poor, but it is because we cannot satisfy the rich. Jadi halor ta kanong rim babaka khnam de goile persya sarkar ngi go khnam de bekeren du por open khai ka khnam du arjar ar marang idon position nang idon ruling idon marway nang idon spongut ngin keren be jaga jikisha namar lapan kan mau ba ya ka khnam lapan khana ki issue ngi kwa ba life flight li kisnam hadim lapan khai ya ka ngambut hadim lapun ya ka khnam hapo jong ka issue la kha ya ka ba omshu pengin penkut ya ta ka omshu pen beteng tai jeki tang hapo suruk ringi do kaman pen ban beteng jeki hapo ka assembly hapo parliament hapo district council pada barok ki dorbar jadi lor tak nongrim nak basai minum ka khnam bi kanum pulut ka por banyelek persya ya ki para kertong hendai kalong ban pen sutu ha ka bangin kunung ni la ban kenti upat nak bangilek persya ya kijing duk namar ba fi kowi kalenti kalong ba upai ba ude ban sutu sau khandai teligi senem ngidon hei manta kumnungin rakhi ni kesan pu senem kalau ngam ban pediang ngaku man kan ka basai ya kongres ngada mat bon teligi senem ya ke NPP ringkat berita ki perlu ki bekerjaan ke NPP wat mengaru bekerjaan ringah keren ki jingsya tang kawi ngaku abanong kalau bakin bishar ba tang lai senem tam mentakat ni ti ngangit kami pai ba kinum benut kani ka kenti si kenti pai ba mau keneng konstituensi ken subha ban ai ki jing job iba esron hoi kapor kalingkot ngin mla ban ikoi voi ka yang henry ngangit kam borok ki ko bani thui ba esron henry to ai ki jing job ban peni thui ya pi pat da ka kam tang konstituensi ri ka stia di borok koi